morena tla o tlo lala go nna ka lebaka la gore ke tšhiwana ke tšhiololo ke šetše fela a le batho ba e lego gore ga ba ne taba a le bophelo ba ka ga ba na taba le maikutlo a ka ba ke ileng ka ba tshepa morena a ba sepetše ka moka a St. Josias Apostolic Church Choir ba neng ba nthusa 1 minute after the hour 10 o'clock bana bešo a ke le dumedišeng ge e ka ba ke gona le bula seyalemoya sa mmamoratwa lena le bogetšego ka kua mafaratlhatlheng ba gešo re a le dumediša nna ke nna morwa motšha maubane ke nna ka kapa radio le kgonle ke a la bobedi le botse la go hloka mathata la bedi le botse la go hloka a sekutu re ka gare ga kgwedi ya marato ba gešo re ka gare ga kgwedi ya marato mo e lego gore batho ba tekemišeditše gore mokibelo ba tla tšea batho ba bona ba apara di-red and white ba sobelela ba bangwe ba kuka magapu ba ya di-picnic monna jwale re mo kgweding ya marato ba gešo re phentse re tlhotlheletša batho gore ba seke ba emela february go bontšha batho ba bona gore ba rata ka gore february e tla ga tee mo ngwageng ebile di-14 february di tla ga tee le tšona gomme ge o ka emela di-14 february gore o kgone o te tšweletša ga botse mo mothong wa gago o tla ba le mathata gore motho wa gago o tlo thaba ga tee ka ngwaga ke moka a duma ba bangwe ge ba thaba jwalo moroka a ke tše sebaka se ke go tamiše ebile ke go amogele semmušo ka re galano go lapitšentše kgolo le kgono ebile ke tshepe ke dumela gore ge e le weekend ya gago yona ebile ye monate ngwanešo le ge ke tseba gore wena go khutša ga go nape go le gona ga botse ka baka la gore mane wa ema ka dikoša wa ema ka balwetši o ya godimo lefase kakapa wa bona dilo tša di-picnic mane di a sokodiša o kry-a le ape re thumetše monna imela ke legapu ka maswere cooler box ba ya tseleng ba ya go haeka napile o mongwe ga a feta ka moleitia ke nako e le išale le ya go sega magapu kua letšatši le ya sobe swere legapu maboroso swere di-steaki ka mo ka nako e o di kukile so ene di go imela le go feta ka gore di go imela kore o di kukile pelo ya gago e le bohloko gore tšhomi ya gago e be e swentšeng ke be e go fegeleditše e paletšwe ka fase ga mabaka a rileng gomme ga gone molato moroka ke ya go tamiša ngwanešo bile ke ya go amogela no tša sebaka se o tamiše motheletše kua gae ke moka o tamiše le kgaetšedi a rena ka fa re ile re ya mo dotšha re ya mo dotšha ra be ra bona gore go ka gone re tle re mo tliše a tlantšhe maikutlo a gage ke moka pele re ka tle ra ya baleng ba bangwe prof a ke go leboge malome ka kapa thereso re kgweding ya marato ba bangwe ba swanetše go no tsentšha letsogo ka potleng ba bangwe ba tšwa ba kgopetše ka maotong ga re rateng balekane ba rena re se ra lebelela ye kgwedi fela ke tamiša magoši ya gešo ke tamiša mangaka a borena ke tamiša baruti ba borena batheeletše ba motse community radio station ke a le tamiša ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook magagešo re na le sesi fa o tlile sesi re ile ra mo thuša kua moragong mabapi le taba ya ngwana sesi o tlile le kgono o tlo re fa dipoelo tša gore o sepetše jwang tabeng ya mokgwa wa go thušwa ka ngwana ba e leng gore therešo ba tloga ile ba bogedi ba pitšentše kgolo taba ya sesi ke ne nnete gore ba e tseba maubane o ka mo amogela ra kgona go hlalosetša le batho gore ba seke ba makala ge sesi a boa lebaka lenanego le ke la go thuša batho lebaka lenanego le magagešo le theeletša ke batho ba e leng gore ba bangwe ba kgatha tema e kgolo kudu mabapi le tabeng ya balwetši ba batlago mo dipitšeng tše kgolo so ba seke ba makala ge re ne le sesi le ngwana ka fa lebaka le legolo sesi la mathomo ga e tla mo kgašong o ba tlile mabapi le mathata a ngwana
jwale o buile gape ka lebaka la gore ye e leng gore e mo kukile ga e be e mo tliša fa e be e le ngwana fela o tla hlalosa tše dintšhi le kae mma go nna Rona le kae? nna re gona malome ka kapashu wa mo tseba o tla go amogela la napa la tsena ditabeng Okay. ka nnete moroka re ya leboga ngwanešo kgaetšedi ya rena ge le ka molemoga gabotse ke Nnono Monyoko go tšwa lefaseng la Almansdrift kgaetšedi ya rena o ile a bonagala mo lenanegong la pitšentše kgolo moragonyana fale a be a tlile ka ngwana wo a beng a tšwele selo se beng se bonagala o kare e ka ba sekutu kapa e ka ba eng ye kgolo ye e bonagalago e rweleng ditšhila ka mogare gomme ngwana a ne le bothata ba hlogo mo kgaetšedi ya ka a ileng a bontšha gore o hlehlile dipetlele tše dintšhi kudu ga se a hwetša thušo mo e leng gore ngwana ka bo yena go be go thwe o swanetše a drainolwe metse ka gare ga hlogo ebile a be a phulwe selo se se mo tswileng ka morago ka fa ge le ka gopola gabotse re ile ra tloge re mmotšiša dipotšo tše dingwe tše dintšhi kudu mo a ileng a tlhalosa gore o sepetse dipetlele tša go swana le tšela ngwana a bonagala a tšweletše gona mo mafaratlhatlheng a rena ka fase ga mabaka a go bontšha ba e leng gore ba ka kgona go thuša le go tseba gore ge ngwana a le ka tsela ye a ka hloka eng jwale magatong a go mo thuša ofisi ya tloutša baroka ile ya ngwala lengwalo ya mo kgopelela appointmente ko sepetlele ke moka sepetlele se ile sa amogela kgaetšedi ya rena ka lengwalo le beng le ngwadilwe go tšwa ka ofising ya Professor Mremi ba ile ba thuša ngwana ka go mo drainolla metsi mo tlhogong ka nnete go ya ka mokgwa e leng gore ba be ba tseba ka gona ka moraga go mo tšheka ba ile ba thoma ba dila le sekutu se se beng se tšwele ngwana ka mo morago ba ile ba mo dira di-operation ra rapela wa tseba ra kgopela modimo le badimo gore ngwana a phele ka baka la gore mmage o be a tloga a kwele bohloko kudu bana bešo go ile go a diragala ka mogau le letago la modimo ngwana o ile a thušega ile ka morago mmage a boa a re founela a re botša gore o sepela jwang kua sepetlele ebile ba ra boeneng ka nako ye nngwe go be go diagala gore o kry-e ka mo dipotleng ka mo go se gabotsana gore a ye kowe tloutša baroka di be di tsentšha letsogo go netefatša gore a fitlhe kowe ba thuše ngwana a bowe jwale ba gešo kgaetšedi ya rena o ile ge a lemoga kapa a bona gore ngwana o mo seemong se se tlogago se kgotsofatša kudu ebile le moyeng wa gage le yena o a thaba a re ke a kgopela gore ke bowe ke tle ke hlalose tše ke di boneng di diragala ka ngwana wa ka le dithušo tše ke di hweditšego go fitla le kgono ebile ge le lebelela mola mafaratlhatlheng le a bona gore sekutu sela se beng se tšwele ngwana ka mo morago o phetše modimo o re diretše mogau ngwana o a ja o a robala o a totoba jwale ka bana ba bangwe jwale kgaetšedi ya ka o kgopetše gore ka kapa ke kgopela gore ke boe ra re kgaetšedi ya ka re tla go lebelela letšatši le lengwe a re ka kapa ke a le rapela ke no tšwelela mo go batheeletše ke iše ditebogo go batho ka moka ga bona e seng office ya Professor Mremi fela le Motse Community Radio Station ka bo yona le go batheeletše ka moka ga bona ba ileng gore ba ile go fetša go lemoga bothata bo ke leng ka gare ga bona ka ngwana ba mpea dithapelong ba nthapediša jwale modimo o di ile mogao ba gešo kgaetšedi ya ka ke ya go tamiša dumela Hele kae? re gona ra lena
re ya go gopola kgaitsedi ya ka re ya go tseba ke boletse le wena makga a mantšhi ka founu go fitlha mo ke bonang gona gore no ge mmagongwana e le yena a re nka kapa ke kgopela sebaka sa gore ke tle ke leboge tloutša baroka, ke tle ke leboge setšhaba ka kakaretšo, ke leboge radio ya motse, ke leboge lenanego la pitšeng tše kgolo. Ke nna mangwe e leng gore nka thibela polelo ye jwalo go tšwa go wena o le mmagongwana, o kgotsofetše, o thabile, o thabišitše, ke mogau wo o hweditšego ngwanešo. Batheeletši ba go theeleditše ngaka Moremišo, pitšeng tše kgolo ke tše motse community radio station ke ye, maikutlong a gago go tloga mola wa belega ngwana, wa hwetša di-challenges wa di bona, ebile go fitla go te thwala o etla pitšeng tše kgolo go hlakantšha le lekgono ge o le mo o etla go bolela tše di tšwang pelong ya gago. O ka reng ngwanešo? Nna ke leboga batho ba ka moka ba dipitseng tse kgolo ba kgonneng go nrapedisa mo mathateng a ne ke le ko gona. Ke leboga le ntate Moremi ka mokgwa nthusitseng ka gona, le ntate Kakapa ka mokgwa nthusitseng ka gona. Dilo tsa ngwana a wa di tsamaya botse, ke thabile thata le ba le goreng ba na le di-problem tsa go tshwana le tsaka, ba ska tšhaba go tla radiong ba tlo paka ka mokgwa le goreng ba na le mathata ka teng. Le ngwana ka o fodile, ke leba Modimo le badimo ba ntate Moremi ka mokgwa nthusitseng ka gona. Ba dilo di tsamaile pila ka mokgwa le gore nna ke lakatsa ka teng go ke fitlha sepetlele, ke fitlha ba no mo tsaya ba motopa ba mo dira a ba dilo di ke di tsamaya straight di sena ditlhakatlhakano. Le di-doctor a ne di ntshwere pila, di-nurse di ntshwere pila, ke ka re ke ko hae. Le ke fitlha ko hae ke phurulugile, ke sa tshwane le mathomo mola ne ke le ka gona. Ne ke puditse kore sala ba le tsatsi le lengwe ke re ke robetse ke ba lena Witbank ngwana, ya ba wa tlela ntho ngwe ke robetse a rawa wena bolaya ngwana maga mabedi, ke re ka mmolaya. Ke re ke tswa mo mmaka ha re tsosa ngwana or ngwana maybe gore fulwang ke ngwana wa tsotsogela, ke be ke acta ka re a one ntho e ke dirile ngwana nako o tlhokofetse. Ke vele o tla kereke ko hae, ba bomme ba labone ba rapela, wa ba le ntho e mphušang gore ke emelele ke ntshe ntho e le goreng ne ncontrola mo tlhaloganyong ya ka gore bolaya ngwano o ska ba morata ebile o setlhele monyaka. So ngwanaka ke mpho e le goreng le mo pelong yaka ka e thabela, le Modimo o le goreng a ke nna selo se nka mo lebogang ka sona, ke mo leboga ka nnete. Le batho ko sepetlele ne ke ba guide, ke ba botse gore ke lile enough, ke lile enough. So ke nyoko tiela ngwana ka le lena tielang bana ba lena, re beng basadi ba mašole a tumelo, re believe Modimo le badimo ba gone ne ba phela le Modimo ka se sebaka. Le mmaka ke a mmotsa ke re nna Modimo ke a mo tseba and then wa phela, o nthusitse dilo tse dintšhi tse le goreng mo phelong baka ne ke ipotsa gore le nna ke nyoko tsa bophelo baka ke tloe mona mo fatseng, ke ska bona dilo tse dintšhi tse le gore ke tlo di bona ka ngwana. Ke thusegile thata. Kgaitsedi ya ka wa tseba mantšo a gago a kgwatha maikutlo, mantšo a gago a kgwatha pelo. Ngwanešo, rena re leboga Modimo le badimo, ebile re go leboga kudu ge o ile wa kwešiša gore wa senyatše gore bo Kakapana le bo Moreminyana ba gona ba tla dirang. Wa tšwelela ngwanešo, wa tšea boikgokgomošo ba gore batho ba tla reng, wa bobeela ka thoko, wa tšwelela mafaratlhatlheng, le kgone le Modimo go diretše mogau. Ge nkebe o ile wa no dula ka ngwana, mohlomongwe go jwaleng ke be re bolela tše dingwe tše di seng monate, e fela ka baka la gore o kgonne go ba le sebete ngwanešo, wa emelela, wa tšwelela pele ga setšhaba, wa re ke kgopela thušo,
modimo a tsena ka gare ga dipelo tša batho ba go rapediša, a tsena ka gare ga dipelo tša tlou tša baroka, badimo ba gage ba mo thuša, ikgonne o hweditše thušo. Ngwanešo re a leboga modimo ko o mogolo, ebile le go sasa o seke wa lebala gore na o tswa kae. Ngwana ke mpho ya modimo, ngwanešo o no tswela pele wa morata, se se go gakantšhang o no topa founu wa tseba gore na tlou tša baroka o hwetšagala kae, bo ka kapa ba hwetšagala kae, wa tswela pele wa rapela. Se sengwe le se sengwe se se go gakantšhang o kitimele ga matlala. Ke mo e leng gore modimo le badimo ba tla tswela pele go tsweletša thušo ya gago gona. Re leboga ge o ile wa tseba gore motho ke go leboga, wa sebe mošayanoga ka tebogo. Ngwanešo re a leboga modimo a go šegofatše le balapa la geno le bana ba gago, a tswele pele go fa bophelo le ba bana ba gago. Moroka, nna ke le ka kapa ke le mogaši wa pitšeng tše kgolo, ke leboga kudu man radio ya motse. Modimo o e berekiša go tšweletša mehlolo ya gage. Kwa ngwana ebile wa bapala tšatši nna o be a sa bapale, a sa re selo, a sa lle, a no hema ga bohloko. E fela le gonne wa lla wa bapala, mahloko a labeng a le mo go ona a tšwele. Modimo o dirile mogao, re a leboga. Ke leboga kudu malome ka kapa, seemo sa ngwana o be se hlobaetša thata. Se be se hlobaetša kudu. Sa mathomo ke rata go leboga mama, go emelela go tloga gae. A re ke ya pitšeng tše kgolo, nna ke ya go nyaka thušo. A sa boife motho, a sa nyake go tseba gore mang o tlo reng. Seemo sa mama se bile boima mo e leng gore ke gopola ke dutše le yena re le ka kua gae, ke re mare mama, wa bona mo nka go thuša ka tša setšo, mara ke le wa setšo nka se kgone ke nnoši. Ka ra re ngwale lengwalo, wa gopola? Ka ra re ngwale lengwalo, ka kgopela go berekišana le di-doctor tše pedi, Dr. Mamakoko le Dr. Makgotha. Ke bona ba ileng ba re ge re dutše fase, ba re Moroka bona se seemo se, phethela ngwana ditaelo gore ga ya kua tsela tša gage di bulege. Ka phethela ngwana ditaelo, ka leboga mmage go kgotlelela. A dula tšatši le le tee kua ga Moremo, o dutše matšatši pele ngwana a tlo tsamaya le yena ya sepetlele go a go feleletša a hwetša thušo. Ba re botša tsela e right, mokgekolo wa gešo a re botša tsela e right ya gore ditaba tše gore di tle di feleletše mme o a thušega, re santše re dire so. Re ngwadile lengwalo, re a le romela sepetlele, ba re no mo thomišeng mo tleliniking and then a tle kua. Ke tse o thomile tleliniking ne, or o no ya ko sepetlele straight ka lengwalo? Ke ile sepetlele straight ka lengwalo le la re lengwadile. Ya o bolela nnete, re ngwadile lengwalo, ra ngwalela clinical manager, re mmotša seemo sa mme, ka lebaka la gore mme o ba šetše a feletše ke maatla le kholofelo ya gore ngwana wa gage a ka se thušege. Ra mo fa maatla. Ke gopola malome ka kapa, re mmotša gore a se ka iša moya fase, ke ne le wena gona ka mo radiong, mme a re kwa, mme a re kwešiša. So ba sepetlele le bona ba re ge ba fihla malome ka kapa, ke leboga gore ba amogetše mama. Ba re ge ba fetša go amogela mama, ba iša mama mo go swanetšeng gona, go di-specialist tše di swanetše go di thuše ngwana. Di-specialist tša borena re a di leboga, le dipetlele tša borena re a di leboga. Ngwana šuena, ngwana o thušegile, ngwana o kaone, ga a swane le nako e la e tla moki go swana le maloba. Ntho kgolo ye re e nyakang ke pholo.
nto kgolo e re e nyakang ke thušo mo bophelong malome ka kapa ngwana a ka tshwenya ke tšela le tšela di a fetša di mmakela bogolofadi fela ngwana ga a hwetše thušo go seo e lego gore kore maybe se mowetši ka nako eo so ke leboga perekišano ya gore ka kua sepetlele a senke ba re ngakanyana e ya setšo e tlo ngwalela rena lengwalo ke leboga gore ba kwele sello sa ka ba kwa lengwalo le ke lengwalago la kgopelo gomme ba thuša mama gomme mama a thušega so mama thušo ya rena ga ya fela re tlo katana re bone gore dira jwang and then ba sepetlele le bona ba go file tsela ya gore o swantse o fele o etla ngwana e ya check up o seke wa e tlogela o sware ka tsela eo le bophelong mama motho mo lo mongwe o gatlana le mathata fela gone motho a ka mo thušang kore nako o etla mo dipitseng bo o sa tšhaba gore batho ba tla bona ngwana ne ke sena le ntho ebile ne se teng ne ke nyakela ngwana ka thuso gore a kgone o kry-a pholo ga botse nto o e nyakang ke thušo and wa bona nto o beng o e nyaka še ngwana o hwetša thušo ka lebaka la goreng batho ba ba berekang ka dipetlele ba lebogela lenanego le la rena ka morago ga ge o tswile mo ke ile ka kwa gore taba ya ngwana o ikwisitše batho ba bantšhi bohloko ke bolela gantši ke re mangaka sekgowa le ya setšo ge a ka gahlana batho ba bantšhi ba tlo fola ka gore be go ka se thuše go tšea ngwane go mme a kua gae ke bolae ke go fa ngwana dihlare ke re enwa ngwana o tla fola gantši ke diba ngwana so go thušana go boledišana ke leboga modimo gore o kgonne re thuša gore ngwana a loke jwale mama nna ke lebogile kudu then tše dintšhi re tlo tšwela pele nna le wena ke go botse gore go tloga mo re ya go bereka re ya kae a kere ke lebogile kudu mma go nna o re emele ka mola re tlo thuša ka tše dingwe go tswa nkgakganyane a sello sa tšhiwana ga se wele fase ga ba bolele ka tšhiwana ya matepe ya go no gana go rumiwa ge ba mo roma goba ba mo kgalema a no bereka gore le bona ke se ne motswadi o ka re ke lena le bolaileng motswadi ya ga mo a ba bolele ka tšhiwana ya matepe se se sa weleng fase ke sa tšhiwana yeo e hlomphago tšhiwana yeo e tsebago gore ga ke ne motswadi e fela go ne le batho ba ba tekgafileng go nkgodiša tšhiwana ye e tsebago gabotse gore motho wo mongwe le wo mongwe wo a lekanago le mamaka ke mmaka motho wo mongwe le wo mongwe wo a lekanang le papaka ke papa bane batho ba bolela wa dia dilo tše botse ba bola wa dia dilo tše mpe ba bolela go le motho o seke wa nyaka go tseba gore na batho ba reng ka wena rora o tšwela pele o titirile tše botse tše o tsebang gore di go swanetše ka le bana morwa motšha maubane ka kapa radio metsotsong ye 23 fela go ikela go ere a ya lesomete re lebo a šiba we balli ba lapa la bobedi ka kapa radio prof a šiba o ngwanešo ba tšeo ba tamiše o bue ka kenu ke ba botše tshepedišo ba re tle ba re fe go le leseborala ka baka la gore go bola nete mang kgontedi ya kgokgo re tloga re lapile melala e le ruri prof a ke go leboge malome ka kapa re kgopele tshwarelo go tšea nako magagešo le a bona kgoro e atile be re sa babia ka madulo go ya ka kgati ka go latelana go lla ga bona magagešo re a letamiša ba ka Tafelkopo le kae re gona ditaba di swere ke mang lekgono taba di swere ke Silia Mokganyetši ke tšwa lefaseng la Tafelkopo mara ke agile ka Masakaneng o agile ka Masakaneng alright re tsebiša ke mang ba ka gae goba a enape Thomas se o di tsebišitše gore ke Mokganyetši ke Silia and then e ka tla ka thukwe re ye le yona le na le dipolelo wa ga Moraswi ke dula ka mogaong dipolelo a ye ka molago a boteng gore re aparele dilwana tše tša batho ba go letša kua
aga mma gore na le na le ngwana phala bogoši ka moga kopa o ya Tafolokopo. lokišetša ntate le kopelwana le nke le mmatameleng a kgoneng go kwagala gabotse tate ke mang ke Simon Mokganyetši o Simon mo Mokganyetši Botlopunya. ka mola Tafolokopo Botlopunya a maina ke maina man nko o phušetše number 4 yeo ka mola go tate Moroka a tšeo a di tshwenye tate mogolo ka no di apara mo go wena a di tshwenye o thobela wa ya le dumedišang ke ene Andrews Mokganyetši Andrews Mokganyetši o ya thobela re a ka lebo mofatsheng la Tafolokopo ka mola Botlopunya ka fale marena ke dula mo Masakaneng kwa ya ba gešo re a leboga le go rogile pitšeng tše kgolo ke ngaka Moremi ke nna ka kapa radio ge le kwa ba re moruti Malefo ba ra mogala bo ka mo rena le Lucky Makua ka mola ke bona ba ba netefatšago gore mafarahlahla a sepela gabotse ebile ge go fihla mo o ka re go re swanetše re ngangišaneng re šupaneng ka menwana ba fetoga maporana ka mo studiong ka fa o tla bona šetše ba le ba tamela ba ema kgauswi le lena gore o mongwe a se ka kgwatla o mongwe ka leihlong batho ba ka Mokganyetši right batho ba ka Mokganyetši di-camera tše le di bonang mo di le tšeela bohlatse ba dilo ka moka ga tšona tše le tlang go di bolela gore go seke go atle go a ba le motho le o tee o a tletleng a founela o mongwe wa meloko le metswalle ya lena a mmotša gore le boletše dilo tše le sa di bolelang jwale mehle le mehle ge re tloga mo go sa o tla kwa o mongwe a re kgane malome ka kapa nna ke boletše gore mmangwane o dia jwang napile ke mola jwale re ya mo re bonang gore ka nnete o boletše ka mmangwane jwale napile mollo o kgona go tima gabotse a ke re a tseba gore go ne le batho ba ba ratang go bona batho ba elwa ge le tloga mo batho ba a founa batho ba bolela tše e leng gore ga di gona jwale ke tšona tšeo re kgopela re difounu di beng silent ba gešo di se ka tle tša re distepa sa bobedi re kgopela gore re se ka ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng ka maina le ngaka Moremi ge e ka ba sa le late kgwetša le ile go yena ke ngaka Tsoko le kgono e tla ba ngaka Moremi ga e tšwa ka morediong go nwa le gona ke Tsoko o swana le ba bangwe re kgopela gore baagišane re ba hlompheng re se ke ra ba bitša ka maina ka kua se sengwe gape ba gešo re kgopela gore nnete fela tafoleng e ka be e segiša e ka be e ješa dihlong e baba e dia jwang nnete tafoleng fela ke yona re e kgopelago ke yona e tlang go le thuša ya le lokolola ka mogare ga mathata a le leng ka gare ga ona ngaka Moremi a tseba gore na o tla le thuša jwang se sengwe gape sa mafelelo ge o ka fihla nako mo e leng gore re swanetše re ngangišaneng re kgopela re se ke ra tsenana ka ganong re a theeletšana ge o nyaka go bolela wa emiša letsogo re tla be re go lebeletse re tlo go fa sebaka le wena ba kgone go go theeletša go swana le ka mokgwa o beng o ba theeleditše ka gona Moroka re a leboga ba gešo a re tseneng ditabeng kgaetšedi ya ka ke tlo bapala setsopolwana fa ge ke fetša go bapala setsopolwana se ke mokaonape o re fe ditaba tše e leng gore di le tlišitše fa e le ditlaišego tša ka kua lapeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši mphe ngwanaka ke nna Selia Mokganyetši faseng la Masakaneng ke rata o leboga ka moka ba ba leng ka mo studio ntate ka kapa le ntate Moremi le ntate Malefo le moruti Makua nna sello sa ka ke a lla ntate Moremi ntate ka kapa ke ba jwetša ke ngwana ka wa firstborn ke Tumelo Mokganyetši e sa le ka 2020 o ba le sekolong varsity ka Nelspruit a yo graduate e le ngwaga wa mafelelo ka ngwaga 2020 ka lockdown ba re mo le mongwe a ye gae ke mo bolwetši ba gago bo ile ba thoma go mo tsena ke ena a ileng a ntšha ka gare ga mokhukhu a ntirela platana a tšea tšhelete ya gage ya NSFAS ka tšatši le a di 31 tša 2020 ka July o biditše motho gore a tla re double garage a tla kgone go tsena material wa go tlo nkagela flatana ka gore ke kgale ke bereka diplasa gore ke tle ke swane le basadi ba bangwe ka lona tšatši leo
ba go meta ka lona gore ka mosane ba tle ba dire garage o ile a hlakahlakana bošego ba ntsi ke ile ka fokwa ka gae batho ba etla kwa go nna ba re mma go Tumelo ra makala Tumelo šole kwa godimo a ena wa re makatša se Tumelo e leng ra mo tseba ka re ka gore ba kera batho mokhwe go riegetšeng kaya ge ke ya go na le go mo e leng gore ba itišetša gona o rate gore hwetše ba ria dilo tša sekolo mo ntshe re fo go bitša gore ke kae nka se bolele ka leina a hwetša e le gore o hlakane hlogo a hlakane hlogo a bolela gore mama ke hlakantše ke mang le mang le mang ge ke fihle ka nnete ke hweditše go le monna o mogolo ka gare ga bana monne ke ya mmolelang gore o mo hlakantše hlogo mokgekolo gona a ganone ka ra wa go netaba ka ya go mokgekolela ka re ka gore ngwana šoba le loiša ke kgopela gore re tšweng re boneng gore re ya kae le wena o ka no ya ngaka tsoko ya gago a re fetša le nna ka ya ngaka tsoko ya ka ra bona gore go riegang awa a gana gone bothata jale se sempabišang pelo gore o itšare ga a bajwa ka 2020 ke ile ka robalela ke ngwana wa lesea ge ke robalela ke ngwana wa lesea re itšara a re o mophuta before yena a bajwa mmamogolo ke nana e šokhwe mokgausi le nna a nraela re ke ne le mogale jwaka a re fetše phuta a re mogadi kgante go reng le saage na ka morela ka re mmamogolo re tloaga jwang ka ge o tseba re mogala jwa gešo go bereka security ka gore la tseba gore ba re go belega ko go togola tšatši le leng Tumelo le nna o tla nkagela ka swana le batho a re aowa a ka se go agele le tšhaboaga le re le tshepile Tumelo na ka ra o tlo re agela ra ka se le agela aowa go netaba ke ile ka tšea Tumelo ka miša ngaka tsoko gona kwa lefaseng la Tafelkopo ke sa ba botša ka re ke me išitše mola mmamogolo a mfounela a re mogadi ka gore ngwana šo wa bašwa ntle le gore nna le wene re boledišane ngwane a ka se fole jale ke sa tsebe gore bothata ke eng a re a ka se fole nna le ena a sengerelo bothata ba ka bo ke na le bona mo go mmamogolo ke itše ka re ge ke hlaba mokgoši ke re ke bajutša ke ngwana a senka a emelela jwalo ka motswadi ka ge re robaletše ke motswadi ge re robaletše ke motswadi wa rena ke mmamogolo o ba swanetše go tla go nna re mogadi ka gore ngwanešo o bajutša ke ngwana go na le mo e leng gore ke kweletše gona ga ke re ke nyaka tšhalete ke be ke nyaka thekgo mo go yena gore a kgone mpontšha gore ke kweletše kae ke kgone o emelela ke hletlile le ngwana ke na ke nnoši ke ile mafaseng a kgole le kgausu ke tšea tšhalete tša disasa ke hlakana go pala a gona mo e leng gore ke a rile jwale gone jwale ke sa hleletše bana bešo ke ba jotša ke ngwana gape ke na le ngwana ke tlile le yena ka mo o ngwannyana o varsity o paletše ko go tsena gona ka montle ke ile ka ra ke tšwa le yena ke ile ngaka tsoko ba mpotša ba re go latela yena o sa tlile go bajwa yena o tlo šala a sa tšwara a ra le kwa sekolong o tsena varsity gona ka kwa lefaseng la Polokwane a tapa ke motho fela ye leng gore ga itekanela ga botse mo hlogong a re ngwanaka ke a go bona o tsena sekolo mara ke bona nto e thata e tlang mo go wene o tlo hlakahlakana hlogo lebelela ngwana awa ka emelela ka ya ngakeng tsoko ge ke ya ngakeng tsoko dipheko tša tia ja re ngwana wa bašwa ngwana a ba jwang ngwana wa gago wa ngwannyana o tlo takele ga jima ke bona lepokisi o tlo hlokofala ka re kgante le gore bothata nna ke itšeng lefaseng ke le tšhuana ba re ba bona gore dilo tše botse di tlo tla ka lapeng la gago bana ba gago ba kgona sekolong ke ba e leng gore ba tlo go tsoša le kgono ke na le wa mošimanyana ka Sontaga o lwele le rena a re tia a tia le ngwannyane wa ka re mola ke tšwile ba nrela ba re ba mo fakatše phoofolo e kgolo e leng gore e ne le maatla ka kudu e tlo moria gore a feleletše a ile toronkong ga o sa ye toronkong o tlo tia ke mphakate a bolaya ke mphakate jwale pelo ya ka ya baba ke thatile le mo ka kwa go nna ga ke robale mola ke sa robaleng se sempabišang pelo ntate Moremi le ntate Kakapa ke se e leng gore le gone se ntlišitše mo ke gale ke leka go le founela 2024 go fihla le ka 2025 gomme ke ge ke botša monyanana ka ke re ka gore ke apere lesusu wene ke kgopela gore e be wene o ngwalang maybe ba tle go araba ka nnete ke yena ke mo fele ka mokibelo ba maaraba mokibelo ka re wa bona lesusu le mo go nna ka kwa gae ka lapeng la mokgekolo mo re goletšeng gona ga nkummona nna ke rile ga ke thomo hlalefa ke hweditše malome wa ka wa mathomo se senkwišang bohloko wa firstborn o ba hlakane hlogo a swere ke bolwetši ba go hlakana hlogo wa bobedi ka lapeng la ga nkummona mokganyetši le yena o ba hlakane hlogo jwale le gone dihlogo tše di tsena ka mo baneng ba ditlogolo kore ke a tshoga gore gono jwale the next ke mang mola ke kwa ba re ngwana ka wa ngwannyana le yena o tlo hlakahlakana hlogo and mola motseng wa ka wa Masakaneng ge re tswa a re tswa ka lapeng la mokganyetši a re a tswa gabotse
re rile ge koko a rena a re godišitšeng ge mama a robala re šetše re le kokong mone ke ena go re godiša bo malome ba re raka ka lapeng ba re bonang polane le eng ga lena ra se ka tseba gore re ya kae abuti wa bona o mogolo a re ke tlo sepela le lena ra sepela ra tla lefaseng la Masakaneng ra aga gona ke mo e leng gore re ile ra phuthana ka gona ge re phuthana ka gona le gona mo lefaseng la Masakaneng ga ka iketla frugo ngwe le ngwe ga ke tsoga mo gating yaka ke hwetša ba phaseditše ka bopi ene ke nna motho e leng gore ga ke beife ka bo2 ka bo1 ke a tsoga ga ke ikwa selo ke itse ka re ga ke tsoga ka 12 o'clock ka hwetša bagakolo ba bararo mo gating yaka ba apere metsogana ka tšwela ka ntle ka ba šala morago a ke ba šala morago šiba le ba sepela ka sepela le bona ba tšo ntibelela ka pavementeng ya bobedi ka tšeka ka tla ka lapeng ge ke ya go gongwe dikerekeng tseko ke ga ba mpotša ke re ke nyoko tsamaya ke fela pelo ba re aowa o fela pelo mara bana ba gago ba safe mara ka irile sebaka ka lapeng la gago baloi ba palela mara ba ka se rie selo ke ile ka ya go ntate Moremi ka 2024 a mpha ditaelo ka re go mpha ditaelo ka kwa ka mo godimo ga masenke go gora selo se seng ka mošito mogolo ka gopola gore ke ne le taelo ya mafelelo go thakga motse ba mpheleng yona ka kwao a ke tšee ka tšea emere ka tšhela ka tšwela ka ntle ka tšea lepekere ka gaša ke itse ka re ka mola morago kwa ntlong mo ke robala mafelelong ga ke gaša go tšwela phoofolo nngwe kgologolo ga ke gaša ka taelo ile ya motse ya fofa ya kwa ke tsebe gore ke eng ka fetša 7 days re sa swele ya ba gona re fetša boroko ka baka la gore ditaelo di ile tša mfelela ka go hloka tšhelete ya gore ke boele gape ga ntate Moremi ke seo e leng gore le gone se re tlišitše mo ene gape ba re ka kwa jarateng yaka go na le sebata se segologolo ke seo se nrekelang ba lekane ke se e leng gore se robala le rena se re tšhela diqhito ene mo sethong sa ka sa bosadi mara mo godimo ke kgone o tšwa dišo ge ke dingwae di no tšwa metsi ka moswane di a timelela ga ebe le baji ba mpotša ba re ke seqhito ke a tseba gore ke sefakile ke mang ga ke tsebe gore ke mang a mfakileng sona ge ke ba le balekane ba fongala le nna ka fela pelo ke a ngala ke se se ntlišitšeng ene gone jwale mmele wa ka moka wa baba mo sefegeng saka ge ke ria so ka re go a kreka go a baba ke ile ka hwetše ke swere ke bolwetši ba pelo ke tekwa gore le moya o tšwa nameng gante nna ke itšeng mo lefaseng ke sa swane le batho ba bang mathata ka a e ba magolo ke na le ngwane wa mošimanyana ya ba jwang ka irile sebaka ke mošileng ka kwa gae ka New Year o ile a lebala kerese go aswa ga ke bolela so ga ne diaparo ga ne selo go swele ka moka lorelore jwale ya ba go mofakela phoofolo e kgolo ga mmona right through o mmitša ka mahlapa ke sa rateng wa motia o moria mohlole ka moka ene le yena ka lapeng wa senya jwale na ke kgopela thušo gore le nthušeng le nna ke baba ke maoto ge ke re ke a robala maoto a ka ga a fiša ga ke tsebe gore ke rie jwang ke pala ko go apara dikobo a tuka jwalo ka re ke mollo ke se se ntlišitše ka rela bana ba mma ka re aowa a ba ka tla ba bona bothata ka kwa lapeng la ga Nkummona ga re tsebe ka gore ka moka ga bona ba swere ke bolwetši bo ba go hlakanya tlhogo maybe ka kwa lapeng la ga Mokganyetšo go ne le se seng se re sa tsebeng a re eng re kgopela thušo gore ga e bane go ne le eng ba tla re botša gore awa re tlatla meropeng ra bona gore go bothata ke eng ke se se ntshwenyang alright kgaetšediaka dama bothata ba gago a o kwa o theeletše o ne bothata ba go se theeletše kapa ba go sekwe ene ko di-voice note tša lena le ba theeletše kapa le balli ba go tla radiong a le bolele gore le tšwa ga Moremi le no bolela mathata a lena la naba go lokile a go netaba ke tlo kgopela gore before mmamogolo a tlo tsena kgaetšedi ya ka o tsene abuti a tsene and then before re tlo fa mmamogolo gore a te karabele godimo ga dilo tše ka moka ga tšona tše e leng gore tše dintša tšona di šetše di tšweletše tše dingwe di tlaete di tšwelela ge e ka ba di tla ba gona tše ya le kopelana le ngwanešo le bošetše ka sobela ntate Moremi le ntate Kakapa ke a leboga sebaka se le mphile go sona segolo thata seo se re tlišitšego mo lehono re tlišitše ke lapa la mokgekolo la magolo a ka la Nkummona Mokganyetši le Mosehla ka lefaseng la Tafolkopo ntate Moremi le ntate Kakapa ka gare ga lapa nna re gotše re se gona re le ditšhuana ke goletše lefaseng la kae ke ka lebaka leo le ka makalang nna ke bitša ka sefane sa ga Moraswi
ka gare ga lapa la magolo a ka ke no re ke thomotla ka thoko ya tafolokopo ke tse gore ke ga magolo a ka dilo be di sa sepele ga botse ntate Morebi le ntate Kakapa ka gare ga lapa re bile le malome be re na le bo malome ba i5 ba ile gore go njwa le ka ile sebaka se ga re sana le bona mo lefaseng bolwetse le jo botewa ka gare ga lapa ba hlakahlakana ga ba hwetse thuso felo ebile ba sepela gona ka tsela ye go sena motho a re thušang ka selo ka gare ga lapa la mokgekolo le mogalajo re tletse lona mo ke lona le re tišitšego mo go lena le gone re tlo gopela thušo ka gare ga lona dilo di a senyega re di lebeletse ka mahlo re le ba bannyane bolwetse šibo bo gona ka gare ga lapa la Mokumona le Mosetla šibo bo tlile lebile bo fetela godimo ga ditlogolo le ditlogolwana tša ga Mokganyetši ra ba le re hlagetše ke mahu ka gare ga lapa ga senke re hlapišiwa ntate Moremi le ntate Kakapa re no iphelela ge re itšalo dilo tša rena tša maphelo di a hlakahlakana mebereko ga e gona ke na le sesi yaka le abuti aka mo ke sepelang le bona maphelo a bona a sepele ka mokgwa go swanetšeng ka gona re a eno ba batho ba ile gore re no iphelela ka modimo thušo ga re na yona re no belaela gona gore mohlomong ke ona maswiswi goba go na le se sengwa ge re tlile mošetse re no boifalela le ona maseanyana rena re na leng ona re a šileng ka gae ka gore bolwetse bona šibo ge re bo lebeletše ga bo felele ka bo malome bo tswela pele ke a leboga a re tsene ka mo go abuti ka ke a le dumediša radio station ntate Moremi le ntate Kakapa ke ena Mokganyetši Simone a bolelang ke hlatsa ba diboledi tše be di bolela ba bolela nnete ke ba ke bana ba sestera wa ka ba bolela ke thommohlaka ka mo gae ba abuti ba ka ba fela ke sa tsebe gore ba fetša keng gomme nna ke le monyane ke le sekolong ba no ba jwa ba fokola ba jwa ba fokola kore ke monyane ke a ba bona mara ka mahlo a ka gore no man ba bo abuti ba jwa ba and then mara ga botse se re fetšang keng and then ka kwešiša e le gore a ke na šheleng mara tše mpe ke a di bona ka molapeng la mma jwale ka ke ra e le gore gabotse mo bophelong jwa ka ke tsebe gore nka ria jwang ka fetša le nna lebile ke tlogetše sekolo ka ge e le gore ba babuti ba ka ba hlakana hlogo ka tlogela sekolo ka tsomela matogwana ka kry-a e le gore mma wa hlaka ka mo gae tate o ne le basadi ba babedi bao ka re bo go sena kwano ka molapeng gabotse ke se e leng gore o ka re be se napile se hloriša batswadi ba rena jwale ka kry-a e le gore ka mokgwa e leng gore ke hlaka ka gona ke hlaka ka kudu babuti ba ka moka ga bona ba fetša ba hlokofetše ka moka ga bona go a šala nna le sestera ka le monnyane ka mo gae ka and then gone bjale re goga boima ka molapeng ka mo yena e re mošeileng kua gae ke monyana nake wa fokola ga tšee gabotse ke tlo ke moretše ka re no man a nke re fo tšwa re ga ntate Moremi re o kwešiša gore bothata bjo ka mo gae gabotse bo sepela jwa a wa senka a kwa sello sa ka ge ke mmotša ka mokgwa re feditše re mošile re tlile mo o ganne re feditše re mošile re tlile mo jalo wa mmakatša gabotse mošimane wa gešo gore no gabotse se be se mo tshwenyang keng ga re kgone tseba gore bothata jwa gago ke bonnyaneng jwa gago ka mokgwele jwa tlhago ka mokgwa a leng ore ke dilo tša batho o re išitšwe na ke ntho e ntla ba ntate Moremi nna gabotse ntate Moremi tewe ka mokgwa ke hlakileng ka gona ke hlakile ka kulukulu ka molalapeng la mma gabotse be ke kgopetše thušo go ene ga o bona re šetse re tekagile ebile re le bana ba Nkumona ba ga Mosehla re tlile ka mo radio stereo gore no re tle re kgopele thušo ke hlakile ka kudu be ke tlo ke hlaka gabotse ke hlakile ka kudu ka re no man at least man re tle mo ga ntate Moremi and then re tle re kgone go bona gore thušo ya ka re thuša jwang ka ge le gore lapa la mma le fedile gore šetse re ka ba ra re gone jwale tše dintše eno ba ditlogolo ke thata wa e bona and mo le tsebe gore yelwa metša go šušumetša go ne nto peria so ke ile ka kua gae ke kgopetše ngaka ka kare awa ko sehla tša gore ke goroge so ke ile ka kua ke sa dutse ka kwa gae awa modimo wa fela mpha tša go topa sa tse ko goroga so ka rakiwa ka kry
le ditlharenyana tša ka maputlonyana ka ba fošeditše kua o raka ke ngaka gago ke mogalabi go malome Mm. ke tšhitse ke tšo bua mošate ka mošate ba re a wena wa le molato nto e tša ba peini mo go nna dilo ke sa ke ditlhakane ka kwa lapeng a gone kwana ke tlo ditlhakanya jwa mmamogolo le malome ga ba kwane ba le ba re ba tšea gabotse and mola kgore ba elwa le nne ba re ke tše dilo tša gore ke a re go bua mo toropong tate morena ke swere bothata bjo bogologologologolo ke boswere so ka bonna ke no bolaišana le badimo kwa setogeng tšintšhitše and mola mogala jwe ke malomaka dilo tše di motshwenya tše di gannyane ke a di bona and mola tshwenya ke leina la gage mogala jwe and motho e nna bone o kgone o tla mo go nna ka semoya gore o feletse kae mara dilo tše ke pala go di rarolola ke dutse le bona ka ra go ne kwane ntate morena and nne be ke a nyatšiwa re ke ngwana ngwannyana so taba tša go hlapišwa tša dipudi ke tlile go bona ka ba le ka sentse re hlapišeng so ba bangwe ka moo ba ntheile ba nema ke ngwannyana ga nyana ka re mara pudi ya go hlapa e sentse e be gona so tabele ke tša fetša ke ria bale ke šetse ke lebelela ka mo baneng ba mma jalo so tabela pudi malome a ba fetša ntle mola re o ne reka bale ka re ka kwa ga mokgekolo go tlhokofetse batho makgo a mantšhi ka mola go nyako hlatsiwa lapa le go kgotsa nna kere ke pudi tše pedi ke le setlogolo jalo wanko gore ke ya kae so sesuleleng ka kwa ke le lethata and-e lapa lele ke modiko so go nraka ka kwa ga ka nna mogala jo mphetotse ka go lore tswa wene ka molapeng so nna ke sa lore ka petrol ke a boa tše tša go hlaga ka petrole go swetse mogala jo nto e tšang jula mo ene mogala jo nna mpudi tša rone tswa ka mo ke sa lore ka petrol a ke kwešiše ko ntlhalosetse go diagetseng ka petrole mogalajo nne ka fetso nraka ke hlakahlakana a lalanketela a re one tswa ka molapeng ke a boa ke sa kwa keratšhe a kwatile o tlile go nna kwatile ke sa lore ka petrol mogalabe go bona o robetse e robetse a botša wena gore wena tswa ka molapeng nna ke sa ya gratšheng ke ya go reka petrol e ya kwa ke lla ke re ke a tswa ka molapeng ga se ya go botsa re petrol le ke ya go diang mare go tlo go swela malome ka morago okay a ke re wa kwa re bua le dia kae diphoso so monna ge mogala jwa geso e tlhakile a rile soganyana malome o swetswe ee ke swetse gabedi molato ke sa tsebe gore mollo o hlagiša ke eng tate morena ge o etswa ba reng malome ge ke etswa ba nompotsa ba rawa bona ba bone selo malome a re boleleng dinnete batho bešo gore re tla re kgoneng go kry-a thušo o ba le bothata o ya ngakeng tsoko ge o fihla o a patela motho o tšholola ditaola ke moka ga a fetša o no re a ke bone o selo no ra wa be se mollo a selo bo a wa nna ke bone selo ke no fetša le nna ke lahletse toulo monno bo o mo rakelang ka gae monne ke setlogolo ka gae bo o mo rakela eng ke setlogolo ka gae malome monna o bo o mo rakela eng ka gae be ke sa morake be ke re batswe ba e kae ba e batswe me mehlahlana bona o lasbon aowa lasbone ke e reng re išile ka gae and then wena bo o ba raka ka mo ga bomma go bona e ka moga be re bantšha ka moga ka ga gešo nna le monyannake and then le re ba re šuthelele be ba le tshwenya ka eng bo go ne le mmukubuku go sena kwana jwang malo be ba le tshwenya ka eng nke o mmotse a kwe ga botse go jwa le gore be ba dira one ge ka ba be ba le itia be ba le hlapaola be ba le utswetša be ba fetotše lapa la mmago lena papadi ya masogana le makgarebe a ke re ge motho a ne le mmukubuku o ne leina be ba diang bana ba be e le yona papadi ya makgarebe le masogana ka mo lapeng go sena taolo jwale monyannake a llela go nna re abuti ba tlogolo tše di a re tshwenya bokaone abuti di itswe ka mo lapeng okay ke ge ke napile le nna ke thuša monyannake ke re nomane a re ba tshutšetše and then ba kgone go tswa ka mo lapeng ba go šuthelele monno o boletse gore ke setlogolo se segolo mmage kwa mathomo ka mogae aowa okay wa mathomošo and then bomma go bana ba lebeng le baraka be ba šitše ba ne mekutwana goba be le no kweša gore a ba no tswa ba tla bona polane ko serateng
bona nako e re ba ntšha mmago bona ba sena mokutwana kore go ra gore ge le be le baraka be le no re e tswang le tla bona plan le le strateng ke mo le tla bonang plan le le koo ee be le ka ona mokgwa e arabegile kgaetsedi a ka batamelang tšea le kopelana leo le lebane le wena o eme gabotse le kukele godimonyana gore o tlo kgone go kwagala gabotse right kgaetsedi a rena o boletse o mokwele kgaetsedi o boletse o mokwele malome o boletse o mokwele abuti mona o boletse o mokwele nke o tiedile mo pele re tlo ya ka mo go mmamogolo kamo Thobela babogedi ba studio ka moka ga mmogo le ntate Kakapa le ntate Moremi o lebolelang ka le yena ke Tshidi wa ga Magane ke ngwana ntate Mokganyetsi mara ke sa bitsa ka tlase ga fane ya bomma cause a ba hlaba so ke tlile mo ke go kgopela thuso ka bophelo baka a go loke selo ke nyetse 2019 ka tsena Smanje ga Mahlangu Bungela ka Siphaku so then 2020 ka be ke thwala ngwana leina la gagwe ke Nqobi ka gae ke moshile then go aya monna ka antši ya ka gae a nkgopela le ge nako ke tlo nyala ka moka yona gore ya ga Mokganyetsi be ba le gona boragadi ka moka so then go tla go a fihla le mo e leng gore wa tla ka gae a re ke kgopela Tshidi cause ke monyetši and ka Setebele sa gešo nke be ke feditše mara ka baka la gore ke mopedi ke le shota ka kgomo ya go hlaba cause go na le Matebele go na le nthwele ya gore re ntšha tšhelete ya letheka le tšhelete ya dikgomo so ba dirile ka gona mokgowe wa fihla le mo e leng gore 2020 wa nkgopela a re ke tlo kgopela Tshidi ke a mo tšea e le gore ke tšo pheta segagabo ka moka okay ra tsamaya a nyakela mokutwana ga Ndebele ga Mahlangu ka Wesguhle so ra dula go tla go a fihla le mo e leng gore dilo tša monna ka a di sa loka ke motho e leng gore na a hlalefile a tswile ka di-diploma what you call then go a fihla le mo e leng gore monna ka wa ntlaba o tswa ka mojarateng gore ke ya shopping ko mmolong cause wena already o ithwele wa palela e re ke tswe ke kereke cruisera okay a gona le stress wa tswa wa tsamaya so ke a makala motho ga a boye gae e ba itia bo mawane so ke a founela bana ba mmangwane Sipo a sho a boye a re tsebe gore kae so itse re late ge le dikela wa tla ngwana mmangwane wa gage le lentši so then ka ba motho e leng gore le nna ke a tswa ko thekiša ja bophelo ba ka gore go diagalang so ka tswa ge ke tswa mo ke tsamaileng gona ba mpotse gore ke na le leswiswi and ba ntsamaiša le ntho e leng gore ga e bolelege and ke motho e leng gore ke opa ke hlogo ge ke thoma ke robetse ke kgone robala mara ke lore ditoro tša ka ke di lebale the following day a ke sa gopola selo sometimes senya sa ka se a baba se ba bohloko mo e leng gore ka re go tsamaya selo ka mogare ga sona okay ke rapela ke tepotse gore maybe ntho ke e tlo feta mara a go fete selo go a fihla le mo e leng gore ke swara ke digateledi mosegare ge ke robetse ke digateledi bošego le gona ge ke robetse ke no felela ke boroko sometimes le gona ke lora dipono tše di-snacks sometimes ge ke robetse ke bona o ka re ke robetse le motho mara ge ke thoma ke phafoga a go sana le motho mara ke a kwa gore go na le ntho e leng gore ne e robetse le nna so ka tepotsa gore ke dinyane sometimes le ngwana ka le ena ntho ya mo affecta cause yena ka baka la gore ke monyane maybe wa di bona ka bogaufi because go no mpotsa re mama motho so monno mongwe so a re robetse so ke be ke mmethe go fihla le mo e leng gore ba nstopa ba mpotsa gore sa bethe ngwana wa di bona cause yena ko monyane and sometimes o na le gore ke ba ke maoto ngwana e leng gore na le 5 years o no tsoga re ba maoto wa ka a bohloko palle ke go tsamaya so then le gona still re tšee matsapa mara a go loke selo a gona ntho e leng gore ya loka a go loke selo even le nno ke sa le mohlologadi e leng gore ke sa zitše le nno monna ka segale a ntšhia a ka tswa ke dira le 6 months ke mo ziletše so be ke kgopela thuso gore le nthušeng
ke hwetse thuso le nna ke kgonne hefoga morwalo ko o rweleng cause a ke enjoy selo tšhelete ke a e swarang ke tepotse gore ke planetse at least ke tlo dira so ka tšhelete ke e tshwereng mara tšhelete e no mfelela ge nka no ntšha 100 ranta mo go yona e fedile a ke tsebe gore ke nka diang ka yona so go tla le mo e leng gore tšetše le nka ya toropong ka no kopana le ntate and ntate o ko mogolo wa mozulu ntate la a nkemiša ke ya home affairs ke re kilo e direla ngwana certificate a re go nna a re sesi o ene go te lebeletse o tepotse gore bophelo ba gago bo shapona ka re no a re wa bone gore o mo botsana jang and o bile le mahlatse wa nyala o sa lo monnyane ba go bonetse pele o tsamaya le leswiswi and o tsamaya le selo and se ya go destroya go ka se hlokomele o tlo ya gole and go tlo fihla mo leng gore wa timela and ka nnete ke a wara and ke swara ke stress and a ke kgone go dula le bana ba gešo le batswadi baka ke phela ke ditswe ke le one ke tinyaka ke le one because ke a safara mo bophelong baka ke bolela ka pelo ya ka e bohloko le nna ke duma dilo tše di botse gore nka di ya so le ge ke bona dilo tše di botse ke a duma gore nka di ela ngwana ka dilo tše di so mara a ke kgone so go a fitlha le mo e leng gore motho e leng gore na a re thuša a re providela at least a nthuša for ngwana o re šile today lefaseng so ke one a ke kgone go hwetša mebereko go maketa ke a maketa mara a ke hwetše mebereko even though le ge nka maketa ba ka nhira ka gola ka se tsebe gore tšhelete ke diang ka yona cause last year be ke bereka before papa ngwana ka tlhokofala so at least re thušana ka mabaka a di-issue tša go tshwana le tšhelete mara a ke kgone go e swara for nako e telele a nka ntša 100 ranta fela e fedile so be ke kgopela thuso gore ke kry-e thuso ke hwetše boroko cause a ke robale last ka ga e le gona re mesitše ke magadima and a se mathomo ke times 2 ntho e re diagalla last nyana le tsene la efa kwa godimo ka mahlatse roofing ye ke ditshipi so la efa tshiping mara le tsene ko gare so gore le tswile le feletse kae a ke tsebe and la mathomo sa la tsena la nyako betha ngwana gae la tšika maotong a mamaka so le today mama o sana le trauma ya legadima a re kgone go hwetša thuso ge dipula di na ge maru a thoma thiba re phela re tšhogile re no phela ka la modimo nthuše cause le batswadi ba rena a ba kgone go tšea matsapa a gore e re tswe re dire 1 2 3 re a ba botša and dilo re a di bona as bana ba bona re a ba bontšha mo e leng gore re bona diphoso gona o mongwe o gogela kwa o mongwe o gogela kwa e be rena bana re ntšhe tšhelete tša mafelelo ka gare ga pocket tša rena re re a re tlatšaneng re dieng 1 2 3 mara still 1 2 3 eo a e kgone diagala so le last nyana nako legadima le tlo betha la mafelelo re ba kopantšhitše mama le papa le a bona gore ka molapeng go diragalang magadima ke a iphile maatla so a tlo tšea motho mo one cause le nnao le hlogo gape ya opa go loke selo so le a e bona ntho e leng gore ya diagala ka molapeng ba re botse gore aowa le efile le tsamaile mara bona a ba le bona le bone ke rena cause be re dutse ka dining room papa na a tswile a se gona mama na le ka kamoreng cause le ene o na le trauma ya legadima cause sa le la betha pele ga gage godimo ga maoto a gage so mama na le ka kamoreng ra mo hlalosetša gore mama gape legadima le tsene cause gore o re kwele le gona gore kwele ka go screama be re scream so then ra mo hlalosetša gore mama gape nthwela e tsene a re okay ke tla re papa a fihla ka mo hlalosetša ra hlalosetša papa mara ke batho e leng gore ka re ba ba potile ka phefo a gona polane e leng gore ya diagala a gona polane e leng gore gae motse o a gašiwa ke gore bophelo bo no qhubeka ge re ja bušwa re tsoga re robala ke gore ke bophelo be e leng gore ba qhubeka mara nna diphoso re a di bona ka gare ga maphelo a rena gore go na le diphoso tše ntši tše e leng gore di a diragala be ke sa ba swantšhetše ke ba botse gore go ntšwalela mpona ke lositše monna ke ka gare ga leswiswi still a go loke selo le ka gare ga bophelo ba ka a go loke selo a ke swane le bana ba bangwe a ke swane le bana ba gešo phelo ba ka nna bo destroyegile and bo a senyega so be ke kgopela thuso gore ke hwetše thuso before bo tlo senyega go ya pele cause a go loke selo and le rena re ska feta mo e leng gore batswadi ba rena ba fetile ka baka la taba gore ga ba kwane and le yona ntho ya bone ya gore a ba kwane ya re affecta re le bana ba bona cause ragadi ke motho e leng gore ge ke tlo nyala ba mmoditše a tla zanga a nyatša mara go na le dilo tše dintši mediro diphahlo ragadi a nyarele papa tsa mo bitša ragadi aowa kore like ke go ngangišana and ntho le rena a re dire so re napiwa le re yeng ditabeng ke papa gago
ke rakgadi Vale ke ba tswala ebile a ba kwane a gona kwano ka lapeng. papa Ba no pretend rakgadi a e ga papa a ba tsenelane a ba gatelane a ba tsenelane batho bake. alright e tšwa o dutse molaganyana rakgadi ba rereša ke kgopela le tšee ye mo fe number 3 o ka re o tlo loka ka number 3 rakgadi ba rereša ga o ye go lapeng la tate hei ba boletse bana ba ditaba tše ba di boletseng ka moka ga tsona ke ditse ba regene ke ba ba ke pelo ke bana bešu ka moka ga bona ga ke tsebe le gore nka re yang le nna ande nna ka lapeng a ke sa bolela selo ga ke bolela ba re nna ke nyetse ya kere ba re hela o nyetse jano ka molapeng mosena ga a sa laola selo mara ene ke bana bešu a ke tsebe le gore nka re yang ko gore ke nyaka go kwešiša gore nnete ga o sa ya ka a o tsene lapeng la gage a wena le gana buano o se gore ga gagwe nka se tsene ya tsena Rakgadi ke tsene gona o sa le ke go maneng ka magadi ya ena ngwanele ke tsene e be e le neng rakgadi nna ke bo le neng tshedi 2020 go mamo katla alright rakgadi wena le mokgekolo wa gage goba ke be gore ka lapeng la gage ga le tsenelane bana ba Rakgadi nako rena ke nyane moka wa botšiša re kgopela re ga a botšiša le arabeng ntlo a e botšiša re tla re kgoneng go a re gatelane le bana ba a re gatelane gana buano ga re gatelane go thoma ka ola wa ka kuma go thoma le kae wa ka mafelelong alright ola molato wa gage ke eng rakgadi gore le seke la gatelana ngwane wa a ba buang ba re o loile ke nna jale le nna ke itse ngwane a uswa gagwe monyana na gagwe ga ije re a kae ka re aowa ngwane mose o nthusitse le gone le ke tlo ke re ntate moremo re nthuse o gore o nthuse ka dilo tse ka moka ka gore ka mo ga gešo ba re ke reng ke nyetse nna ga ke lao le selo ka mo ba re ke loile ngwana a gagwe alright jano ga ke tsebe gore go sepela ngwana mo ke duma ngwane ga nkabe ka gore ke mo fepile o sa le monnyane ga ke tsebe gore nka tla ka loyana ngwana gagwe nka mose ke loile ena ke bona ma go bona o tlhokofetse ka pele a rieso malome o ka re o nyaka go bolela tšea le malome ntate moremi ke a e kwa kgadi ga e bolela mara ga e bolele se e leng sona kgadi ga e tsebe ga mosadi yaka nna ke nyetse 2008 mara ga bo mosadi yaka ga go tsebe be ke kgopela gore a ka le botsa gore ga bo mosadi yaka wa go tsebana le bana ba gage ka ga ka ba go tsebe ke ba babedi ngwanyana le moshimanyana ka ga ka ba go tsebe malome wena le kgaitsedi ya go lebakang a wa nna ke mmakiše sebe Rakgadi wena le kgaitsedi ya go lebakang a wa nna ena ke tate morire motlhe batho nna nthushe Rakgadi wena le kgaitsedi ya go lebakang a wa ruri re baka bona bana ba buana yena ka bo yena o tlo ga elwa le mosadi ba tlo kwana buang le nna ga ke fihla ke hwetša e walla ba re ba ladile ba kgitlana bošego bane nna ga ke dumo le go tlhokea ka gore wa gešo ba nkuša botlhoko ke batho ba babedi ba phele gabotse ande ke nnete ngwane le ga bolela re nna ga re phele gabotse ka baka la bona ke re wa le botse le nna ke kwa bohloko ga ke sa ya ga bona ka go baka la gore ga ke fihla ke hwetša di-problem and then di-problem di go dira gore ke se ka o tlhokega se kwa tlhoeng ee and then ge wena o ya o hwetša di-problem ebile o decide gore o se kwa tlho o sa ya bana ba gago bona wa e ba sa ye ga malome a bona ba o bona ga ke tsebe a go Rakgadi gape bana ba gago ke ba gago a kere wa tseba gore ga malome a ba go tsebe a o bona ga nke ba ya ke nyaka go bolela maaka ga nke ba ya mo ga malome a bona and ba go then maaka mo ga magolo a bona le ba tlile and then wena e go swara jwang ntho gore bana ba ka ga ba ye ga malome a bona a wa le nna ga e ntshware ga botse ntho e mara ga ke tsebe le gore ba swere keng bana ba a e a se ntshware ntano dula fase le bona wa ba botšiša a wa bana ba ba bora nna ga malome a re e bore jana a ke botsiša le nna la emisitše letsogo ke bone mama mola wa tuku a emisitše letsogo e botsišiwe jana tšo kgaetšedi ke a leboga sebaka se le mphileng sona gape ntate moremi ntwa e leng ka kwa lapeng la mokgekolo ke e kgolo ke le ngwana ke le setlogolo sa mafelelo se sennyane ka lapeng ke nna ke lekileng gore ke time mollo wa mpalela ka ngwaga wa 2023 re bile le modiro wa mogalajo re mo direla tlhobošwa ka lapeng
ka ge e bekšetse ke bona gore dilo ga di sepele ga botse mamogolo ga e ga malome ga e ga mamogolo ke ile ke le go ba founela nna jwale ka ngwana ke ba tlhalosetša gore banna ka dira bona ka molapeng la mogolo dilo ga di sepele ga botse ke kgopela re no bjang letšatši le kgone re no tla re kopaneng nke re no tla re boledišaneng re ntšhetša le dikgope gore mamogolo o ntshwentše ka ntwa gore ka moka tšeo ke ba botšang tsona ba di tšee go ntšha mantšwa gore awa o re botša eng ka nena ke ngwana ntwa ya bona yona ga e thome le gono ke ya gale a ke le botšeng a go ne ntwa mo a go ne ntwa go no ba go no tšhaba go tšeiwa maikarabelo a gore wena a ragadi ga ke go nyake ka gore mo gongwe ge ke ile ditaoleng ke ya go hwetša goba malome ga ke go nyake ka re ge ke ile ditaoleng ke ya go hwetša a ekua go sesiri ko gore bothata keng mo go no nyakega nnete tene ra le nyakela gore tabe le e hwetšang ke maaka goba ke nnete tene ra tšwela pele ka ditaba Tobe nna se e leng gore a zanka ka re mamogolo wa o loya se e leng gore ga o le motho o tlo kwa ka gore taba e re o ile la mathomo ngwanaka a sa tswa bašwa a re a ka se goagele kore malome ba le gona a bolela ka pele kwa go kgatholana a ka se goagele o nagana monna gago a sa goagele o tshepile ngwana ke raka seke ka morago ga fao ngwana a bašwa a zanka ka re mamogolo o rile ke number 1 number 2 mamogolo a mfounela a re ntle ke nto empabišang pele ntle le nna gore nna le mamogolo re boleišane ngwana a ka se fole se ke ipotšišang sona gore nna le ena re rianeng nna mamogolo a tlegaka a go tsebe gaka a se nka tla re ngwanešo o bajitša ke ngwana ke be ke nyaka gore a tla nthege gore ngwanešo o bajitša ke ngwana a ke nyake pene ga ke nyake selo ka ya le mantšwale a reng a ka senkagele ka ya le mantšwale a reng ntle le gore nna le ena re boledišane ngwana a ka se fole ka ya ngaka tsoko wa ke ile ngaka tsoko malome a kwa mafelelo ba sa tsebe gore ngwana mo a ileng ke kae ba ke tsebe bona ba kwele kae ka re ga ke ya ke ile le abuti ra ya ka ditaoleng ga re fitlha ka ditaoleng ba bolela ba re wa ile na ba ga mokganyetše le loya so ke se ngaka tsoka re boditšeng wa ile na ba ga mokganyetše le loya so ba re a re kgome ga enye boloko ka moka pola ya mong ga ena le belo ke se nna ngaka tsoka mpoditšeng a re dire so ge o lebeletše a ke re kgone jwale ba ba leng gona le re ke batho ba ba phelang ka go fokola ba ba phetšeng gabotse ke rakgadi le malome alright lena ge le lebeletše le bona o ka re ntwa gare ga rakgadi le malome keng nna mamogolo ke ena ke mmona o ka re o ne le problem ka baka la gore o itse ka lehwile ngwanaka a rela mogatša malome a re wene le malome le alwa o bo o swanetse gore wene o se pele o jula kwa ga geno o tlatla ga re go nyetše nna ka ga ke le ngwana o monnyane ka re mamogolo o ka se re mogatša malome a se pele ka ga gage mogatša malome ba monyetše o apere thito shota ka go hlaba o agile ka ga gage jwale a re a tlogo ka ga gage a e ka ga gabo ga go kgonagale motho o ka lapeng la gage alright sesi number 2 ge o lebeletše ntwa gare ga mmamogolo le malome keng le nna ke ntate moreme ka ge ke le ngwana and nna a zanga ka golela ka lesaeteng la ba ga mokganyetše wa tsere le ka se thušege ga senge ka golela ka ke norela gore like ntwa ye ke lena le iriang gore e gole e ka se fele ntwa lena ge e le gore ke nnete le nyaka go fetša ntwa ye e bolele mpha gore taba kgolo mo gabotse mo gongwe o mongwe ne mona o mongwe a rate o mongwe a ne mantšu a mabotse o mongwe o dirang then le tlo kgona go kwešiša gore le ya kae le ka sefole ka mokgwa o le dirang ya e tlo ba number 1 number 2 number 3 rakgadi mantšu šiale a bogale a go bolelwang gore a tšwile molomong wa gago malome wa tseba o a tseba mantšu a go ba o tekarabela ka gore ngwanešo awa mantšu a ke a tseba wa tseba ke a tseba rege ebile a gone ntho e ke sa e tsebeng ge o be o re ngwana wo a ka se moagele o be o bolediša keng be ke bolediša ke yena be ke fetola mantšu a gagwe a re la re nna tumelo o a bereka o sa tlo nkagele ke moretše ka re ga o re le gore o a bereka o tsena sekolo o sa tlo go berekela gante tumelo ga a sa tlo go ba le ngwana na o mphetotša re la re a tlo ba le mosadi na ka re aowa gape tumelo o sa tlo go berekela mosadi ya gago a re a ka se berekele mosadi ya gage nna a sa tswa a ntirela selo ke fetola mantšu a gagwe nna malome o lwa le mosadi wena o re go mogadi wa gore sepela o ye go dula ga geno
o tletle o etla ge re go hlabišitše ya tseba ona ge mogadi wa go a ya go dula gae mola di-family di kwane gore a tle bogadi and then wena o re a boele morago o tletle a etla ge kgaetšedi ya gago a mo hlabišitše ge kgaetšedi ya go a ka hloka ditlogo tša go mo hlabiša go ra gore o tla fetša a hwela kua ga gabo mola le motšeditše magadi bo rialo aowa nna be ke fetolang jula mogadibo ga ba rela ba re malome a go kwatile o re letšatši le a ka nyala ye ga a tlo amogela selo jwane ka re mara ka gore bobeilege o na le bana ba 9 o re ka mokotla bopi gana jwana o kaone wene mogadibo ya ga geno o tša o dutse ga geno o tlo re ka nako a rekile kgomo o boe go kgopela o tle ka mo lete lehlabeng go hlaba mo ke tlogo ke gore nyaka jwane kgaetšedi ya ka batamela mo ke popela ke leboga sebaka se le mphileng sona gape nna ke nagana gore papa le ragadi ba na le nako ya metlae ba na le nako ya go bapala and nna re gotse go njwa le ntho ya re safariša batho ba balwa and balwa e le bana ba motho nto wa madi ya marumo ra ngwana ka ne le motho e leng gore wa tla ka lapeng la papa re mosolela bogobe wa ja as bana ba abuta gage ra ngwana ga thoma a tshetse noka a ile mosola o re boela le ditaba ragadi a le nyake and ragadi vele o na le problem le rena a zanga a re nyaka from the first time papa sa tšo swela a ilo llela ka ga gabo go sena motho e leng gore o gaufi le rena re hloka thuso ra boela ka molapeng la koko la nku mmona ragadi a rela moratho wa papa wa mafelelo a re ba iše mošate ka nnete ra ya mošate re sena dieta tša sekolo diaparo tša sekolo re fišagela gore re ye sekolong ra tonetela ke matitšhere gore re ye sekolong at least re apare re swane le bana ba bangwe until mmušo o tlo re diela containing yana gore re tše re dutše re tswile ka kwa ka lebele ka lepotlapotla ragadi a re wena shema iša bana ba ga Skito le mosadi ya gage mošate cause na a sa re nyake a sa nyake mmago rena and gore problem ke eng nna ke tsebe e tseba ke ena ragadi and re ya bona re ya nna ga ragadi ra ya ra mmona ese ragadi wa rena re kgona go ya di-shopping bo mmolong bo you safe ge re boya re petirišo re se ka feta ka tsela re tsene cause re tšhaba gore batho ba tlo re sega mara yena ntho eo ga e bone ragadi tame le kae mara yena a kgone go ba le kgopola gore as motho mogolo a itsenya ka mo tlhogong ya gage gore waya a kgone go tipotsiša se sengwe mo kgopolong ya gage cause re ya feta ragadi le kae re no re go tsošetše okay re fete re ka lapeng papa mama re ba beye fast as batswadi ba rena cause le rena re a bone gore bana ba rena ba tlo feta mo cause re belegi le rena re tlo ba le malapa re tlo nyala metseng ya batho re botsiša batswadi ba rena gore se ba kwa ka lapeng la bomme la bo papa ke eng papa bolele sello sa gagwe gore ragadi wa lena a nnyake ka kwa lapeng ka baka la karata ya ga Shema ragadi wa lena o swere karata ya ga Shema ge nna nka ya ka kwa lapeng ka dumediša moratho wa ka le kae re gona wena o nyaka tšhalete se se o boletše gore o tlišitše ke tšhalete ka mo so a mo khansela gore rangwane a sehlele vele a sa tla ka lapeng re gwaya rangwane ke motho e leng gore a shapo ka mongondong re setse re motlwaetse gwaya ga tshetse ne ko re boela le ditori gape lena le bana ba dipakapakeng se a le nyake ka molao ga botseng ke be le sa dule mo nna re le tsebe ene sa le a lentšha ke a le tseba ke go sebe ke go botsa straight cause ena ntwe yang hunt go njale ke na le mathata e leng gore a itseng ke tlhokofaletše ke monna ke nyadišitše kwene as gadi yaka ka tla le sekotlelo sa bogadi baka ba mpotsa mohlobolo ko o swereng o ja ke wena cause wena o hlabile a o je ke batswadi baka o tlo ba roma ka tšea se e leng gore ba ga Mahlangu ba tlile le sona ba go fa sona dilo tše di botse di ya go swanela mara why ge o tlo re thena ka gore ene sentse gore o re lokišetše dilo tše di botse ga di re tshwanele na wena motho ke se ke abuti wa gago ge o loile le ena bontšhanang o a gogelang morago gore ba bagolo re ya bona papa o gogela morago mara o wrong le ga gogela morago re tlo ba re tseba gore ragadi wa rena o mmoditše and re ka se eme le yena re tseba gore motho o bolela maaka o swere tsela maaka re tlo ya malweni cause re a bone gore re tlo ya kgolelweni ka bophelo wa re bontšha mara wene ga o se kgone gore bontšha e se bana ba abuti wa gago wa re latlha ge papa le mama ba elwa papa ana mama ka o na le mma papa o tšhetše ka wena e se ngwana mama gagwe ga lle e sentse gore a llele go wena e sentse gore o timo le mmuši ka lapeng la papa o nna mole gore mma go rena a se ka ya gae and nna re gotse ga ya gae a ngala o re šia le mang re sege ke batho kgotse re gotse re ba bagolo ba na le ena re ya 5 mma go rena awa nko o bolele jwale ka motho o mogolo
wa go tseba setso o ne bana ba polelo e re tate le mosadi ya gage ba ne bana ba ba kae ba 9 re a leboga all right and then mosadi o ga ga bo a le go tsebe aowa a le go tsebe molato wena le yena ga le gogišane ga botse nna le mosadi a re go bušane ga botse a ke se ka gore o gore ga botsebotse taba ke e boletse mathomong ka re ga re go dišane ga botse ka baka la ga yena ga e lwaleng ba a lwa kere le ga bona ke palela ke go ya mma gorena ke nagana gore batho ba ka se ratane le kgono ba be ba lwa le kgono go ira gore ene batho le ge ba elwa go ne tšatši le ba sa lweng ene ke dumela gore ntwa ye e leng ka lapeng la ngwanenu le mosadi ya gage le wena ka lapeng la gago di ne le go ba gona dintwa tšewe jwale nkane di go tla ba ge di diragala malapeng a mammara le wena o ne le tsona ka mo lapeng la gago na ke bona o dira phoso kudu motswadi yaka o ka se hloe mosadi ya ngwanenu go fihla mo e leng gore ebile o palla ke go gata ka lapeng la gage le go ya ga gabo monna wo ke ngwana mmago e kua bogweng ba gage go ne le mathata ba thabile kapa ba lla ba swantse ba bone wena motho wa mathomo o tlile o mo fegeleditše jwale ka rakgadi ya bana bale go jwale a o tsebe ga bomogadi boago a o e ga ngwaneno ebile o rutile le bana ba gago gore ba seke ba ya ga malome a bona na tšatši le bana ba ba gago ba kry-ang banna ba bang le matlhatse a manyalo malome ya bona e ya go ba mang ge wena o sa kgone go aga umbrella ya gago le mokgalabo gore bana ba lena ba tsebeng gore lentwe tee wena o rakgadi a lapa lela ge bana ba ke ba kry-ile manyalo o kgadi ya bona ge bana ba go ba kry-ile manyalo o la ke malome ya bona e kwa ntwe e bohloko rakgadi bana ba ke ba re ka lapeng la gago batla mara ba gago ba kgone go ya ka lapeng la tate mma gore na wa bona dilo tše di bolelwang mo ka moka ga tsona ko monnyane mara ke nyaka go go botša gore motswadi ka titukiše tepeye gabotse a wa dula gabotse titukiše ka baka la gore wa bona go yeng ga nako kgoro ye ya mmago le tatago ba tlo fetša ba re wa loya ka baka la gore le ge o sa loye pelo ya gago ga ya hlweka mma gorena bana ba motho ba lwa baratani ba lwa ene ntwa ya monno le mogatšage mma gorena wena a gone mo o tsenang a o tsene felo kore le gannyanyane ebile a gone le mo o tsenang ntwa e seke ya go palliša go ya ka lapeng la monno ge o fihla o hwetša ba elwa ba bie fase o ba kgaleme ene o seko a tšea lehlakore ene go nwa le ge o sa nyake mosadi ya monno gape go ra gore monno a hloke mosadi ga a ka hloka mosadi o hlokomela ke mang o swantše monno a be le mosadi a tla go mo hlokomela bona go nwa o ne 9 ya bana ge wena o sa rate mosadi ya monno ebile o re a ye gae o tla e tla boa ge go diagetšeng bana ba kibaka ba boele ga bomma go bona iye go ba merwalo ya bomalome a bona kua ga bomma go bona mma go rena ga go diriwe ka mokgong ene ge wena o elwa le ngwanenu le baka tše le dibakang tlogelang go tsentšha bana ka re ga dintwa tša lena ka baka la gore lena le bana ba motho le ka ne go tsoga le boelane go sasa jwale bana ba le ba lena ba swantše ba šale ka e bona ga le rereše ene tate ge kgaitšedi a hlokile mahlatse a lenyalo ga re morake ka gae ga re rake bana ka gae ga re dire jwalo ka baka la gore moroka a re lemoše batho gore kgaitšedi ge e se ya ba le mahlatse a lenyalo ga se ya ga bolawang lenyalo ke mahlatse ditlogo tša gore o ka kokotela mokhukhu wa ga motse go nyakega tšhelete jwale ge o raka batlogolo ba gago o ba rakela strate mohlomongwe mma bona o robetše malome sampoko setlalle sampoko
sa badimo se tla lla ka baka la gore mmago bana bale a ka se rate go bona bana ba gage ba tletse naga o tse gore go nwe le ge o tšea bana o ba ntšhetša strateng o re tsamayang o ra gore ba basetsana ba ye go tepha banna ba dule le banna mahala and then o ra gore ba bašimane ba ye go tepha dinyaope ba tephe dipatše strateng na o tlo te kwa jwang go sasa ge o ya go topa motlogolo wa mošimane strateng gape o gopole gore ngwana wa mošimane ga a swane le wa mosetsana ga a swane le kgarebe e ka no kry-a monna a dula le ena mahala ebile wa kry-a go sene bothata mara o wa lesogana yena o tla ya kae o ya strateng kwa ga dinyaope o di elotse ka moka o a utswa jikijiki o toronkong jikijiki o bethile ke mphakate jikijiki o bolaile ke mphakate malome ke tate rakgadi ke tate dintwa tša lena di seke tša tsena mo baneng ene le gopoleng gore mokgekolo se lebelega lena a ka se rate go bona tlhakatlhakano e ba ka lapeng la gage ebile ba bang ba bana ba rakwa mola yena a ba tlogetše ka lapeng ga le dire gabotse batswadi le a šaetša ge re kwata ga re kwate go fitlha mo re tlo go palelang ke go laola situation re a tšea diphetho ka mafahla go lwela le tsenelane go ka be go diragala gore bana fa ba nyaka go ba fa manyalo a nnete na bo malome ya go ba bomang borakgadi ya go ba bomang na pele manyalo a ema gore lena le kgoneng go lokiša dithaetlele tša lena gore bana ba kere manyalo a builega then le tle le kgoneng go ba gona le beng karolo ene ya go kweša botlhoko ko gore tlogelang gore ge le batswadi le ne le bana le boleleng dilo tše di sa nyakeng bana mo pele ga bona ge go hloile ngwaneno hloya ngwaneno o nnoši o se wa tlhotlheletša bana ba gago go hloya malome ya bona o se ka tlhotlheletša bana ba gago go hloya rakgadi ya bona so batswadi ntlo le rwele ga e tswa le kgoši ene monno ka gore ke kwa ba mmitša ngaka le diphetašhile di a bontšha gore ke ngaka le seke la monyatša ge legodimo kapa badimo ba tšea bongaka ba bofa ngwana o mongwe mo kgorong ba ra gore a mangwe a mathata a kgoneng go alamola go nwe le ge lenyatša yena gore a le lenyatša mokgekolo gore mogala bo a moswereng ke tate mogolo wa lena ba bangwe ba bang ke ragolo kukwa lena ba bang ke mang gore a re lenyatša yena ngaka ga ebe gona ka mabaka a sa kwagaleng mo kgorong e ngaka e šale e hlolega mo kgorong e hlolega ka lebaka le e leng gore go a tsebagala gore ngaka wo ke ena a tletleng a hlahlaba mo go hlokagalang ga a gakanega o tla ya go ba bonang se sengwe se se different so batswadi titukišeng ene le seke la loša ke karata tša balwetši go nwele ke kwa karata e swere ke rakgadi ne ba mo amogile e swere ke monga karata e swere ke molwetši mantswe a mogole ke ra gore go nwele karata e swere ke molwetši matšatši a wetšile and then molwetši o kgona go manager tšhelete ya gage le di-society a patela a reka diaparo a reka tša go tlhapa gape re seke ra diaphošwa ke ra re tšere karata re e file motho e leng gore o mo ja tšhelete a e fetša go sa ga a hlokofala ke mmereko wa batho wa go tla go tsoša mašata gore ebile wena be o ija tšhelete a gage wena bo o dia jwang wa ke ra mokgwa le ka mmušareng go na le mašata yena molwetši yang ke rena ke a butana nka be gabotse a go lla ke ena mosadi yaka jwale ka ge e le gore kgadi e rata tšhelete e fapana le nna ka lona baka leola tšhelete ya monyannake ka gore ga a gabotse mo monaganong alright moroka e re ke fologe ngwanešo o e topa-tope no ya kgaba-kgaba ya bele alright ke a go leboga malome ka kapa tše ntši o gatile go tšona a ke gata-gate mo go tšeng tate mogolo manyalo a mantši a nyatšega ka baka la rena ge o elwa le mosadi ya gago o botša bageno
o mmotsa dilo ka wa botsa dilo ka mokana ga tsona tse mosadi o ileng gore go dira tsona ba fetša ba mohloya ge ba fetša go mohloya ga ba sa kgona go ka monyaka wena o kgona mo swarela thata bo bogolo golo a ke le tsebe mara go ne le kgonagalo ya gore tate le rakgadi be ba kwana kwa morago ene ge e be ba kwana be ba botjana mathata ene ge e be ba botjana mathata tate ba re ga elwa le mmago a fela a re rakgadi ke a swa ngwanesho ganthe mollola o go jang ka madimabe wa tuka jwale ga o šetse o tuka rakgadi o swere mantšwale a tsebang o tate a tlaiša ke mosadi bana ba tsebang mma go bona sa tlaiše tata go bona alright dintwa ke tša monna le mosadi rata ge ba ka phela gabotse ba di lokiša lerato le tlo ba gona buang le padile go ba gona ka lapeng la mokgekolo magagešo dilo tše ka moka umbrella ya gona ke lerato ge re ka phela ka gare ga lapa go hlokega lerato le malapeng a rena mo re yang pele go ka se tsogo go bile le lerato ge re ka phela ka lapeng la mokgekolo ra ba le lerato malapeng a rena le ge re ka tswa re se ra nyalwa goba ra nyala go ba lerato lerato ke tloga e tloga gale modišore ge di ya kua šakeng o ya di šetše ka morago seo se šalang morago ke seo se ratang ebile o se hlokomelang tloga e tloga gale modiši wa kgomo utswana tšo šakeng a le se gona go tloga ka gabo malome le ka se tsogile le bile gona ka malapeng a le ke nyaka go le botša taba ye nngwe motho mogolo o a kgotsa ga tlale ke pelo ebile motho mogolo ga ye le bana ebile ga a sware sekgopi goba a dula ka sekgopi go ya go ke bolediša ke gore rakgadi le malome ba ba loile ebile le bona ba ge bana ba swantše ba be le tšwelopele bana ba latlhegela ke mogopolo go tsoga bolwetši bo bofe bola bo tlileng ka lapeng la mokgalabe kua re reng ke tloga e tlogaga lapeng la gabo malome go ba bua malome go ba bua setlogolo ba bua bolwetši ba go swana ba fetša go ba bua re ba ke karata sasa ge le nyaka lapa le loke le swanetše le kwane le swanetše le kwane ene go kwaneng ga lena le kwane ka nnete le lerato magagešo ga go kgomo tšeo ka di tlhatlhelang ka gare ga lešaka di a palela ko go ka thulana ene ga gore a di re ge di fetša go thulana tše dingwe di a šwahla di a tshela mašaka di a hlabana di a fetša di a robala ka moka di a tsoga go sasa di ya modiši a di tšea a di iša madišong ka moka lena ke a le bona ga re lokišeng malome le rakgadi dilo tša lena di tlo loka gabotse bothata bo ka lapeng lela la mokgalabe nto e bethileng bale ya lefofonyane ke eng gone jwale kwa mama o re ngwana o nyaka go moagela double store and then ga a santše a moagele ntlo botse ngwanola ga a epa foundation ngwanola wa hlakahlakana ngwanola ga a fetša go hlakahlakana go tla lentšu wa bona lentšu banna a letšo go motho phoso ya rakgadi ebile gore a ka se go agile go ntse le ngwana o hlokofaletše ke ngwana ke ra sesi ka mo o hlokofaletše ke monna swanetše a thege ke mantle le ra thege ke boragadi age ka gore motho ga a fetša go hlokofalela ke monna bogadi go tsoga dintwa and then ba gabo ge ba ka se mothege go diragalang ka ena
ene nako nngwe Rakgadi ke kwele bohloko ge ngwana a bolela o sesi a bolela lentso a re nna mma go rena a le motšee o ka re ke motho gobane ga a nyalwa. Magagešo lenyalo Magagešo a le notla. Why ke re lenyalo ga le notla? Lenyalo ke taba e thata Magagešo, le nyaka maikarabelo, le nyaka motho e leng gore o tekemišeditše. Lenyalo le nyaka maikarabelo, lenyalo a le turi. A gone lenyalo la go turi. A le gona. Mama, ngwana ge le re ba epa foundation ba nyaka go aga eng? Double story or double store? Double story flat a re nyo kontirela flat a re ke gale ke bereka dipolase. All right. So ga tlo go aga lona double story ba o ba boditše ba. O ba rata o ya gona kwa ga Mamogolo. Ke motho e leng gore ba phela kwa ga Mamogolo. Na tsena sekolo lefatsheng la Motetele. Gomme a ra le varsity e le ngwaga ga go graduate wa mafelelo. Mogwantse ke kwele gore o epile garage tše pedi. Double garage. Na re ya double garage a re tlo fa ka material gore a tla kgone ka agela flat. Ona tšatši le ka moswane tšeng ba epe a lala a ba jwa bošego bantse ba šetše ba metile go shota gore ba tle ba epe foundation. Gono jwale ba šetše ba tsene wa ngwanyana le ena o varsity. Gono jwale o ngwala online ha kry mmereko bagotsi ba gagwe ba kry mmereko e sale le gono jwale mo gae fo ngwala ka online ka nako go ngwala a hwetše mmereko ba re o ne le lesusu ene ba re sa tlile bola ke le ga jima ene a buta bona o thutše ke koloi gararo. All right. Ka nako a aga double garage ba nyaka go store material wa gagwe. Okay. Ke go kwešišitše. Nna nka le thuša ka gore re bola ke tlala ke re Mamogolo re bola ke tlala kang ke fela ke ntšha lentšu la gore tšatši le leng ge modimo a ka nthuša bana ba ka bankagela ke mo ke tlo tsebiwang gore ke ne le bana ba ba mmane ba ga re kwane ye wa mmae o ne le mahlatse dilo tša gagwe di sepela gabotse ebile ba monyetše ke ena a mo ratang le ngwana malome ke ena ba monyetšeng ke ena a ba ratang a e le rena ba re nyenya ka gore a re ne selo. O lekile gore le bona ba sa tle ba thoma re tseba ka 2020 na ba sa re tseba re bana ba motho ma gore na o ile go robala bana ba re share ba tša mošimonyana le ngwanyana ba jula ba rekiša wa šala rena mošimonyana le ngwanyana a buti bona ka baka la go tšhaba maikarabelo a gore godiša nna re godišitše ke koko wa mmona koko o itše go robala ya ba gona re lahlegile ba re swere gabotse mokgekoledi o itše go thoma robala ra thoma sokola ba re tšwang le sepileng re tšwile ke Mamogolo sentse ke Rakgadi cause bana ba Rakgadi Mahlodi ba rile ba hlokofala ba ba tšea ba ba rekiša mohu a ba šile ka lapeng ba rekišitše bana jwang go batamela. Rakgadi Mahlodi o rile go hlokofala a šia bana ba gagwe lefaseng o ba šile ba sale ka ga mmago bona bana le magolo a bona le ena ausi a gagwe a so nyale le ena. Mohu o rile a se no hlokofala ba tšea bana ba mohu ba ba shera ba tšea o lo mongwe šetse Tafelkop ba ba rekiša ka madibong ba hwetša tšhelete Pele ba rekiša ka tsela mohuta mang ba gore like ba ba nyadiša. Okay. Ke motho e leng gore ba ba nyadiša go šala o le o ke bona ba ileng gore bophelo ba bona le bona be ba bone gore re a sokola re a tlaišega ba tswile ka lapeng le bona go sena bophelo go sena kwano ba tlaišega ba hloka hlahlo ge le re ba rekišitše be ba sa ratane le batho ba ba banyetše be ba sa ratane mohu o hlokofetše a šile bana ka lapeng ba bona gore bana ke sekata ka mo lapeng ba kwana le motho tsoko ka madibong a re ke tla go fa bana nna re kgopela tšhelete ka baka la gore ne le motho e leng gore goga mmagwe ka nko a kwana le mokgekolola gore bana ba ba tsamaye ka nnete ba ba tsamaiša šiba ba bitša ka ga moraswi mara ba ga moraswi a ba nyala ka selo tšhelete tseba ke Rakgadi wa rena le magolo a rena wo a samaileng mo lefaseng thuya e šetšeng šadile le bona ba sokola o la le ena nyako o thasa a sa kgwetse thušo
motswala ka le ena o mogolo le ena na sokola ba sa khotse thuso ba hloka hlahlo se motswadi wa bona wa mmamogolo gore a ba hlahle a ba bothelele ge bo papa gore na ba baraka at least nkebe a tlile ka lapeng a timula mmuši gore bana ga ba rakiwe ba ile ya kae gobane mohu ga a nyalo ge nkebe le gore batswadi ba rena ba nyaka gore bana ba batswe ka lapeng be sentse gore e be bona ba ba nyakela mokutwana ba šupetša gore ka baka la gore sestere na a sa ba nyala mokutwana wa lena sho le tla uta dihlogo ka moki and ke ntho e one e leng gore ba e dirile cause yena o tsere bana ba ragadi a ba iša nageng tsoko mara yena a dutse le ba gage okay go a šala ba ba šalang ge ba šalang le bona ba baraka ba tsitlaganya ba tsitlantšhitše ke bona bana ba a re se ka yang kgole ragadi e sentse gore a bolele nnete cause mo tletse di nnete re tlo nyaka thuso gore batho ba re lebeletse ba dirang ba ka se re berekele cause go tla išega rena and ntho e leng gore ke ikgopela go ragadi ke gore ragadi why o sa dumele dinnete diphoso tša gago wa lokisa ra kgone o swarelana bophelo ba tswela pele gore kgotse thuso wa bona gore a go lokiselo manyalo a rena a destroyega maphelo a rena a destroyega bana ba rena ba tlalanaga even le rena re a sokola mara wene ntho e still o sa e dia long process gore e be difficult gore e be simple e lokisega mara o sa e dira e thata accepta diphoso tša gago o dumele mo o dumelang gona le wena papa motswadi wa ka a ke go nyatše ke go botsa nnete mo o sentšeng gona gopela bana ba ragadi tshwarelo le ko sedimong a se bona ba nnoši ba le swaretseng dipelo bohloko le batswadi ba bona ba lla gobane bana ba banyala ke motho a gona ntate e leng gore o tlile ka ga geno a ntša tšhelete a re ke tlo nyala bana ba ba sale ka under mokganyetši ke bana ba e leng gore no a ba sokolang ka ba sokola ka gare ga lapa la magolo a bona ba tswa ge bona ba titswela ba tinyakela malapa a bona cause le nna ge nkebe mmaka sa ba nyala wa re nyakela mokutana I think le nna nkebe ke le ka lapeng la magolo aka le nna ke sa sokola mara ke sa phuša bophelo ke le ka gare ga kokwaka ka gare ga lapa la kokwaka so nna ke re gopelang tshwarelo gopelanang ditshwarelo re lokišeng diphoso tša rena re moveng on ka bophelo dilo tša rena di bulege so nto le se ka e dira gore e be ye thata e le simple ragadi o na le diphoso and o na le diphoso tše ntši and nna ke tlo go tšhaba cause ke nyaka thuso and ke nyaka peace ke nyaka go bula ya ka pelo ragadi wena o re bone and ga o re rate and ka lapeng la gešo a se taba gore o re mama ka le papa ka balo since mama go papa tlo nyala papa mama a le dipakapakeng a tlo go botse gore sesi ke tšea mmago setšhaba ke mosadi wa ka ke tlo monyala a zanka wa nyako tseba ka mmago rena gore mmago rena o shapo ke motho e mo jwang o phela jwang mmago rena nna ana tšhomi o phela le rena tšhomi tša gage ke rena bana ba gage mmago rena ka ga geno ge wene le papa lelwa o kgona go le kopanya gore le kwane le boleleng le kgopelaneng ditshwarelo cause ke motho mo honest mara wene why ga mama ka le papa ka ba ilwa o ba bone gore balwa o ba hlola o sa kgone go dira se mama ka e le go ngwetši a kgonang go se dira gore le be ngatana le teng mara wena wa palela ke go se dira se why ragadi today mo re tlo bolela dilo tse e leng gore di a re tshwenya cause re nyaka thuso and nna ke tlo go bribe cause ke a bone gore bophelo ba rena ba destroyega ka malapeng a borena re ya tlaisega re ya sokola and le taba lena ya kwano le ge dira di tsene ka gare ga maphelo a rena ya re affecta le lena ke lena le tsentšha go dira cause dira ba tsena ka lena ka baka la gore la lena kwano so gopela gore le kwaneng and mo le boleleng dinnete cause re nyaka thuso re tlo e hwetša jang re sa bolele dinnete alright yeah moroka ya gape bja le nako e la išileng e sepetse le ngaka ka mola wa emiša a ke tsore o nyako go thoma emsa goba o nyako go tlatsetša tše dingwe tša tše ba di bolela nna a ke tsebe rena taba e bontšha e sa le teletšanyana kudu ya bana ba ka kwa ka nna mma gore na hlofetša ke rentša ngaka le tlo bua ka labone bana ba ragadi ba kae ba gona ke kgopela gore le bona batle ba le ba babedi okay ke kgopela bana ba ragadi batle re tle re lokišeng tabae ragadi ntate Moremo motsotso fela o na le ngwa se yang kgakantša tše ngwane ya di bolela mo ngwanela ba se gona ka nako ba sa tšwa mmago a nyalana le o tšo di tšea ka etaba tša mohuto tša gore nna ke rekišitše bana ka gore bana ba ba rekišitše a ba rekiša ba ile ga ngwana mme wa bomma ba se ne bana nne ngwana mme wa bomma gore ba tlorišitše kae bana ba etša re mme ga hlokofala ele ba le monyane bole ba banyane bole ba banyane ba babedi nna tabe tša dipuša bohloko ntate ka ba gešo
buang ka labone e reme moroka Alright. kana le batheletši a gona jwale. molato koko go sasa magagešo ga ke tlo ba gona ka gae ke na le mabaka santse go ne mo santse ke tlogele gona forogo ke lebogile kudu thekgo ya lena batheeletši ba motse community radio station le ka dikgokaganyong tša leago